ko'y panituan malanwang rakso Pohnpei wow kisunan kan kolkan kunanalang kunan kanyay ko wow chororang sa balmajayin kopna karyang kopna speaker and legislature sa kong labalabagan ng panyin siya mumot sa government o John Pohnpei sa tajawan mo ka kurang karasang ng sa balmajayin Rahnwet. Ngay sa Nicolas may pan tajawan kalalay ko purakan Autapen sa palmachay Rahnwet. O iya taralapen sa palmachay Rongen kayo. Kasaraw niyan rachtan kamatongkan. Ang ranan mo yung mga liberation te, liyaw katriyay sa kayo. Kanayaw men kapasa may pito kang sinasilan kaming salita sa mga COVID ay saktuaw. O kasulo, yay sa palmachay man masalangan mo yung Pohnpei. Rong sang kolonya mo yung Pohnpei. Nechinay sa kriya, wan pariya katriya sa kayo, kulak sulu wala pumurang sawas. Kasaraw yan rachtan kamatongkan, ang kawapan ranan liberation day, liyaw katriya sa kayo, pachawan miyawi, Nanchen and Pohnpei, may pacho, talanya, wainach. Nintwen tamin sensan mer, Rahnwet, awiyata katay sa kriya, na wain Pohnpei, uyuyakiyat, kawapan ran kasampal yay ranan may mga liberation day. Nan programin kasarawat, the Honorable Makarami kay Vice Speaker and Legislature kay sa kanwain Pohnpei, pechawan miyayaw sa karatan kasam o ay pechawan. Kalangan may MC. Kuya sa karatawad akan patonilang mayang kabana kumukubro yan kaktar na puwe-puwe. Kaya ba ni o sakara pupur rasulab anak erekson Pohnpei yu en kak laputi ran lelawat katukito intari puwe gumakmakatin sabalim salin mana ka po pinakapakan mapan pit kamakitin patangal kamatungan marayin nan moin Christ iyang rakatin kubra ay tungal sa karatan wawlapan kubran sunankan ko uligo wow lukan nanalak ng kaniyay ko sa balim rarayso kay Tikaros and Baywat sa Moro rutong nanwasan ko matungwot ay tungal sa karatan wawlapan kubran kapanayan win Pohnpei yan arwololba ibarawan wow na kay floor leader and 10th Pohnpei legislature. Isunahan sa Renew, Senator Edgar. Senator Net Mauya, Chairman and Health and Social Services. Ay tungalwaw ang Senior Pastor Alex. Iba naman wow na kay Senator Walter. Women caution me Senator Walter sudah kakiyang matong ko Pohnpei me kakaiway so po Senator. Patawan wow na ki Chairman in Sport, wow na ki Sport Administrator o tuntutongkan. Patawan kami nila me Chairman in Protocol, kailangan kami program. Ay tungal wow to ke kapanono koros. Melel iman tiyang kipilwaw na kay Somatan Roy o Somatan Lokap Baliental Raymond Mayang katang kasarawut o son matong koros kumail manakabakan pinakabakan gabana iman kayo o sakar kime sa Parliament Way Speaker ang saugsit kapkabungumal sang ni sa ila ka way pay sa public sansal me ang iyang nansat kuya ki ang mao kareta magdin sopan tala kayo safety sa pulma mo yaramas ka kapna mayang sa ila ko kariyaw ananen ton sa kaya ka en kapatut isang punto yay karaba me speaker sa debato oy tungalan ka pa yung mao kuyan ka kulian diri ay Senator Scano kuya sa kartaan ko so. Mabula-bulakan.
Niyan so me isang pare sa kusu. Ranen mo yung mga pekita. Ayan isa kusu, isa kuwalo. Ewiya may akot makaparanong men Pohnpei nan mo yun. Kaul kan makampok makamasukwe. Senior Pastor Alex, aman soon matungan so. Kapir, likay la, bangay miminan, isak walo. Isak tuwaw, karen mo rin. Nan kituwab kay sisak tuwaw, kituwab kay walisak. Yat atay mo, wasan matungat na. Labalan kasarawiyaw. Ansaw, matong, may Pohnpei uyab upan. Pekin uyaw. Nan karpay sa kriyawat. Matong, kay rata minimin, o kay rata wewe, dan maglublukan ang Pohnpei. Imauran matong. Ito matong, mesodok kaliya ko duro besamara. Ito matong, magkakulba namin sa kapon. Ay tungal ka sa mo'y kumay. Nan pare ako triya sa kewat. Nganin ka matong, and pasan kemaray. Niyamay matong, kumayluya usun Pohnpei. May pil ka campaign ki. Tapa nono, reatrail kan, aram masakan and Pohnpei. Rentokan sila silang COVID. Pagdalang ka kayang microcam, sotoy rapa. Nan riya ko triya sa silu tayat. Nan wain masa. Ita ay tungal pasong. May man patuan ang kumay. Yung mga kaim sang kilaw patuan. Maing kabina. Iban waliante riya senator speaker o riya senator ko. Kasamo kuburan kawin. Sang kami, sang balian kumato. Joto koros manane sawa sa maglubul ka puran karan kumatong. Puan kak sawa sa matong. Dua ito sampar riyaw patularon mon. Irartian kumatong bagi kabal sa liat COVID. May kawin ito lesleg. Yet karaba. Dalang kak kapingkiyang rail, aray puligitihan sa upuran matong. Kapingkiyang rail, aray suduman patpatula sa Pohnpei. Rapakit ito pa yung awas ang maaw. Kulukul sa Pohnpei. Kulukul kakailailin na rail tungal paluwat. O kayong sang kila makasampal sang koros. Nanti yung matong minimin na. O yung panahan niya nanwain Pohnpei. Ikasamo ka Rusya. Congratulations. O kumail matong ni Goodwill. Panganin kamarainin kauno. Kumail wanaway na mga tungal matong. Kalanganan ka na. Katkatuat o Pohnpei era. Karyang sagarata, yay sagaratan kawit sang sapalman Pohnpei kapna ti Honorable Reed P. Lufer o Epachuan. Nengko promoy. Unchang you. Never sikan patuan. Kadai ito sagaratan wow kipani. Nelel kan kubran sa matay po. Bagi itu sakarata tapi patutan nilang itu sakaratan kapatapat wow nanroson pun to you unsa pa ko soko ligan ko nanalan ko nan kaniye ko langlan kang koros dan kalian luiso teriso itu ngol wow and piece of it laban koros dan kalian mumutso well ayin pil patuon mo nagi od laban net sinagan net nan net tawagin kontiyan ronin tarabab Israel kan laban nan net pada zong nan jen passport itu ngol sakaratan wow and pil acting speaker Honorable Magara Mikael, Reverend Sapon Natay, Vice Speaker and Pohnpei Legislature Basic, Floor Leader Honorable Hudson Abraham, the Lompoy Lapalap na Salining, Chairman in Standing Committee in
Health, Nankaboy, the Honorable Senator Ned, Honorable Senator Redcar, the 9th Hour in School, Reverend Pastor Nancy Wu, Senator Vice Chairman in R&D, Senator Jason Walter, Chairman in Commission in Sports, Commissioner in Sports, Chairman in Mr. Chawa, Pro Roy Net, the Commissioner in Sport, Mr. Loyola, Lang kan ba pilihang kadang kertian during Sawajan Rahnwet, Ejung Alwawan fil government lap, and FSM Pohnpei State Municipal Government Perusian fil kadang rakan koros ng supplemental government. Belel Ejung Alwawan formal wasak sit Rahnwet. Mail kan me atau benet dekat spender pun kap tapi ada siapa macam itu toh and run in way more in antar really trees ibaduan kulian di so malo sing kabina kuya kabeng wot ong itu dog wot e puitan antar wot bagi jail kedin mangi bagi jail kedin anai tu you dekat pintalet you kepe pesanta Biluya dinin korom tara yang ada children dia tetap pejumpal wot dan kardio Rahnwet detta silent tapiata tang kita talk nei pejumpal oma tang kalian sports o right day kan so was penutum tetap ko dan kap itakar I men katuan aden nachen de sakarata me kuatang acting speaker honorable Vice Speaker Michael, Ren Kalibulupan. Betul bukan ini pejumpal, bagi makin muyak. Ren kaitkan se exercise, sekamatong kataran. Apa yang pejumpal, ye kami minten cai larangan. Main matong, sekamatong ye tetap makin kapul benetron santa pun. Rahnwet imen kaduan kadang dan demikian. Ya, orang telpon. Obreng ada mantu, tame acting speaker. Asan ini sekali tadi kapan ini? Menan weekend nomor tuntarkan semalar. Pastor Reverend Mr. Kedin, kuya katakan. Jika makaben bertengah yang seberapa pulubul. Stak kayu kelai. Renin bin wawang dosa. Tapi yang hati Israel kan. Din masakan ng mga lagay sa katuan sa ang Alois Edmond ng net Friction Einstein dedikan sang kitay Eucharistka megay pisang suke idalaben Israel kan besan sa Rahnwet dahil sa kanukela pemajudi Israel habis sudah anjudra eri dia sakaratan ia sodno pita Araben koros Israel kan makoneng yan donation bagi puitan tetap ran tu yo agak kedin taman Israel nan sabun macai kaping mobil kasakat bagi Israel dinner motai aum Rahnwet kadang acting speaker kuya kaping laut kumai kuya congratulations kung tetap me septa Rahnwet dan para kay mo ako joker yesep tayo pinuya yo Rahnwet Rahnwet, saya sabiata Rahnwet ini ne, Julai isip Riau, ne main bil kalau di rumah sudah bil katuan tu wewe bil kamatong bil dunia nantar di sama. Jadi sekido, dan nantar di Toronto, Rahnwet dan kata Sarawi, kata isip Riau, en sabul macai Rahnwet mai mau, de pisang kenau dengan government in Liki, beyai, eu mau kitlat lawiyawin nantar ko. Berjalan berkebincangan, kapingan, Mr. Leo Hestai, all minutes, Nebiliang Nancy yang bukan kapayata, o Purpuragi Legislature, orang kawata pesenlet, orang kap iyang menemenen ran, September 8 kayo, when we ala ran may mau, ong way to.
Bilan sawo miyamoni kay pilsawat o sang lesterloyo site benkak sawo sa programin kamatang ay mentalin bil kuburan kubur ma o bil sangadaban tangon kuman kubur ma part na bil kasosang oleven oven etmal penay Rahnwet di kabar-kabar tu dah tamekan sakarasakan tan biye essential betul tapi ada tetapi o dai bilban natin lang dan karena tan watak microclaim tan yaw nan min martin essential betul tan kau nak tamek betul tan takyang ada ay kabar-kabar tu Pohnpei tan kakeu pena o supplement kita boleh baca ong nan min martin kainin kakyang kada pamatongkan ini benar benar tahu dan karya kitri iba cuman ngalan kining kapan eu kawai sang acting speaker anak-anakan mekan dia sang tadian pamatong sports commission chairman filmang year sa katuaner legislature kan bil kadin kasan sa awi merendak sawat pun kapar sanggatan wasang sa katosang kali Serius hingga benar pisan kau mengesai bagian dari tanah padi Rahnwet kawai udalan kak sebelum kita dapat ni onatak eu benar ini kontak dia sebelum kai ujuban tanamai tak insya Allah ayat imet ni tan pertemuan bulan kita sebelum main hingga benar dia admul akan tan permain beli sport beli main cisukan beli buikan beli ofis kan orang kita wajibkan program Pohnpei ta pokmal kan na inangi kulian ay dia kitindad ke kolonia apulian ton congratulations kalangan Korea sa panmasay Rahnwet pwede akan pecawan awali to kan sila unian kabinsalet sa mga COVID aktual men pecawan sa karabuhay to kan may relakan makakirnyang kachki te pecawan to kan sila kabinsalet sa mga COVID aktual sang sambari sa kwad bachota o enpil pecawan sensan may railiakan medisinyan so chaka kiyang kachki te pecawan na to kan sila sinwat to kan sila kabinsalet sa mga COVID aktual ken pachota ni publical pelpenyan manunian Pohnpei unit spesarian kolonya publical ken pachawan rich taklok walun mensang leklok lawami saujek sania plenialam koros memenyang koch kita pachawan to kan sila kabinsalet te soma COVID aktual kananane ote tataropwe muanto ka pan pachota to kan sila kabinsalet te soma COVID aktual watch ken pachawan Uyawan nipa o yan pilpachawan sansal. Meranwet kichay sa palman kumunian. Sila silriyaw yung materna vaccine o yung chansan. Ang materna vaccine kinpachota pakriyaw nan rairan ranriyay sa kwanunan punga o chansan kinpachota pakiyo. Sang nagawaitan tanong US Central for Disease Control Winiyan sila kabinsalet sa mga COVID aktual socho kapar o apal parara 50% way sa plano poncheo. Nan robot magan pachota sa Palian Pohnpei State Vaccine Administration kasaleta meneleta ni Chilay sa kriyaw yato kriyay sa kayo iraya naman sa Pohnpei kan makachkiya tabachawan na tokan sila en kabinsalet sa mga COVID aktual Iray naramasnen ang materna vaccine iray naramasnen wanakat pa kriyaman o ang chansan iray naramas kayakat silubgat wa kriyaman. Rahnwet Pohnpei kachin sa palman kuniyan materna walakat abkul limay sa kwano o chansan kat walo. O kansang lan sa palmanchay Rahnwet yairan masanlangan Pohnpei. Malangal patpatsa na pi 0.2 lagi sa kayo minute pa sa tauli limay sa ulan patpatsa na pi 3.2 kayo minute
Lima isak lima murin sowas o manangal pan patpacho ni pite pon silo kulak isak minit isak lima taulini sauchik. Rahnwet chang pan patpacho nan pungan palyapa mo palmasa ni nate isak lele isak ria isak ilok likin paina pan patpacho ni pit lima lelwano pan tawakin o pan kap nyang marmarakan kachaw o milen na isapa. Ni sautik len ni sautik ni apa ngangkan patpacanan pungan palimasa o palyapang ni nate isak len ya isak ilok likin paina pan patpacan ni pitpayo len wano pan tamakin o pan kap niyang marmarakan kachaw. Wan lang na na patpacan ni tikurwali isak wano wan lang na Rahnwet patpacan ni tikure isisak limang. Wan sasongan kachaw mamuratin nan mayroon na warya isak payo patpacan ni insis Sarawan saroew o wan sasongan kachaw mamurati nan sampongwat patpacan ni insis 1.20 sakeo. Pohnpei pan rasam kachpin kulak 1 minute pa isang sunin sauchik o pan prong salam kachpin kulak 1 minute isak lima tauli naman isang inlakaw. May ko yung macakan au tabahin sa palmachay mga Rahnwet kalanganan kubran koras o kasalilya. Mau tolong. Yang kemarin,